Yang dia semayang tarawih tu biar tanya melabu. Duk bak warung ngon tu biar tanya ho kadang tu duk bak warung ngon. Ngon tanya ibu kak. Ana dekat tarawih ana tanya. Lalu bang. Bagah tak gampung kamu mana? Posisi buang lu tungkuin mum kamu ha. Bagah tak semayang. Semayang tarawih dua mikir le isya put 27 rakaat kita mau jam fitik lah. Gaduh ulang begitu. Makan jam tak percaya semayang. Anak aku tengok pegang. Ilmu tu bahan Rabiul A'la Lego Musigo orang tu mati. Musigo orang tu mati. Laginya ni tujuh tunggu ilmu tu Rabiul A'la kayak gitu orang tu. Nah, Rabiul A'la kayak gitu. Anak yang model lagi nyok galak dah.